bisa. Kangge Kang Ratinis keluarga ya. Warga Jagapura, Wetan terkasih. Najak tak beli majikan tua ya. Ora apa-apa. Dasar wong lanang kadiran duwe wewenang. Ngomongin kula sayang ingguri main curang. Ayo monggo bos Jakarta. Rasane gitu duwe laki sampeyan. Urip kula kayung-yung hati rasa keduh. Hey, ayo Mbak Ika, Kang kamu bos Jakarta. Ayo apa poin? Mangga Mimi siapa Mi? Mimi Nepina sayang. Si J Mimi siapa Mi? Mimi Titi. Ayo Mi, monggo diaturi. Kangge Mimi Pina, majikan tuane. Kangge ibuku Haji Juneda beserta suami tercinta. Ayo Mbak Ia. Mimi siapa ini? Mimi Rido. Mimi Rido. Mimi Rido. Rumah tanggalan sampean selawase langkah kasih sayang. Mimi siapa Mi? Mimi Nanang Opik. Ayo Mimi Nanang Opik. Mimi Nanang Opik. Apa wis nasibe pada. Aduh Mimi Opi takkan kebahagiaan. Mimi Pina diawiti Mi. Rasane getun duwe laki sampeyan. Urip kula kayung-yung hati rasa keduh. Ayo Mimi Titi, lanjut Mi. Terus Mimi Titi terus Mi, terus Mi, terus Mi. Ayo bos Jakarta majikan nom. Ya yuk Ika, Mimi Rido sayang. Bos Jakarta. Agus, gelondongan yang penting ini. Pecah kabeh ini duitnya ki. Ayo Agus, majikan lanang. Kangge ibuku bu, kesuwun, 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 kesuwun. Ayo durung ya. Lanjut. Majikan tua dalan. Kang Ran. Rumah tanggalan sampean. Mamaku matur kesuwun sayang. Kangge mamaku mimiku matur kesuwun ibuku Haji Juneda. Tarik Mimi Rido. Apa wis nasibe pada. Ora pernah temu kebahagiaan. Rasane gitu duwe laki sampeyan. Urip kula kayung-yung hati rasa keduh. Mimi Pina dintoken nami. Iya bener. Mimi Pina terus irit temen ya teka loro. Kangge Papa Rido dalan. Majikan lanang dalan, dalan, dalan. Majikan tua kesuwun. Ayo durung. Ayo Kang Ran. Gambar keluarga Jagapura terkasih. Kang Amu sing duwe Jakarta. Hei, pripun
rasa